Beno Ntumusime orukure y'obuhingi aho mu district ya Rwampara na jangwe kigenero cha government no kwendango bahwere abahingi bariche okuteganisibwa omushana. Abantu noreba amana mingi bagateka aho anjura injura kwero kwayo ebihingwa mwena te government yetire mu muhimbo nenda ngo ehereza abantu ubugomba bwo kwitarira ibihingwa kwenda kugira ngo injura yahwayo hayisho mushana tubande abantu bagumize muno bahinga. Government ya Uganda ino program yetiriho yo kugira ngo bakwatira n'umutu we na yitaka linga hekibe n'icweka no kwika na hike mu karibo n'icweka kureba ngo bahinga ibihingwa byo kurga musente kebijuma na n'umwana kandi government nareba ngo neza kubana birezo miliyoni 18 ibitereho kace ibitereho miliyoni 2 yero bakwireze ibyoma byo kwitarura kuraheze kwitarura ibintu byere kiyaheze kwera uguze wihemesente mu Rwanda sobora. Obu hati ministry etangire kubangura abebembezi hamwe n'abahingi kandi binnamasiko ngo encourage nyensya niyo kwija okwera na mununga abahingi. Twatandikira abantu twabashomise konka abantu banje babugamba n'abahingi barungi munonga konka nabakera kuterwa umushana bine sente n'abahinga amizi tigarho men government egigo ituriti program eji ninje manyani bija kujura kukira kandi bakora system eji yo kwishukera emisiri nikija kubayamba ebihingwa byitu twena kwera rumwiri kandi abantu bakatunga itasya bakiyamune sente zo kushomesa abana. Program eji ahabwa abacyara nishemerwa munonga ahabwo kubata abacyara baza kuhinga batine kugira ngo batina kugira ngo bwire bwaza kubakwata manyo icyanda cyabaho hata abacyara baza kuhinga uba no mu cyanda uba no mu njura bagumize mu bakuhinga. Kandi ikindi cya kabiri no kugira ngo twenda abantu bahinge nko mwani bahinge nk'ebijuma bahinge ibintu mwende ebimere ebihingwa ebikwasa kurete sente nkaza watermelon nkuko wakureba boine kabeje oine enyanya oine ki ibintu mwende bikora kurete sente aho naho. Gasha kwa Anita Atkunda.